Lamsa ko jotna na ani channel job notification ka taw sakai mane na nai nai Agartala Government Medical College ni tei sakai mane Department of Community Medicine yang tei ke ta korok buse post na janai bahai ke apply kainai bo hero kisa nai nai serial number 1 no ke MSW korok sam vacancy na janai age limit ke 30 years SCS tironi bagi ke relaxation tong pila ke 35 years ro ke apply ke mane duration ke 1 year ni bagi contractual basis ke na janai minimum qualification graduate in science ke apply ke mana ke monthly salary tongnai 32,000 ke grade pay rohi tongnai ke te kwa mana ngi thanai ke serial number 2 onai ke research assistant of correction na jana UR jotono apply ke mana ar jaga UR ke jotono apply ke mana ke age limit 30 years ra 1 year duration 1 year ek bosor ni bagi na janai ge or jaga same bohai graduate in science ke ne apply ke mana graduate ni rok science stream na ge passing jang ha ke apply ke mana 31,000 salary ke left hand technician of correction na or jaga bo thik ne bohai UR ge 30 years ra apply ke mana 1 year duration jara ge 12 pass ni rok science stream na jang ha ke apply ke mana bon pore te 2 years diploma medical laboratory technician bohai rok na jang ha ke apply ke mana 1 year ke te kaise 1 year ni BMLT ni rok 1 year na jang ha ke apply ke mana इनके 4 नंबर तंगो मल्टीटास्किंग स्टाफ माने जत और अप्लाई के माने UR 25 इयर्स इनके और जगते बने रिलैक्सेशन तंग ने 25 इयर्स इनके 30 इयर्स रो इनके अप्लाई के माने और जगह सेम 1 ईयर ड्यूरेशन इनके क्वालिफिकेशन तो नहीं हायर सेकेंडरी 10 पास इनके अप्लाई के माने सैलरी तो नहीं 15,800 ते ग्रेड पे रखो नहीं इनके ते बारे भी थाना इनके निरो बाइक के अप्लाई के नहीं बाहर ऑफिसर नागी ने लेने निरो ने तक डॉक्यूमेंट send makanya biodata in prescribe kota niro ang video description link roi ronai or jaga niro PDF non download khage niro bono print out khage hai ke niro edit khage be or jaga niro nigo bamung rok suige roh manai ke niro amo khaya ni siangai to ang ke niro PDF no download khage print khage khairo hai ke or jaga suige niro ne details rok suige maro hanai send khage bahai ke send makanya or jaga email ID prok roi roja tong or jaga email ID kaha ke nainer de or jaga no ma rohana or jaga email ID kaha ke sini na or jaga rohdi ke or jaga email ID ko ni self declaration or jaga tong mani ni rona pura ne video description no manai bono download khage rohalai ma ke pone last date ke ni rok email to mar rohana email ni last date ke 17 June tak ni mas ni June mas dora apply khair manai ke pone ni rok bai ta tang ni rok hokani thang pro ni rok document ok je tong mani bo hai passport size photo ma haron thong photo ko or jaga side PDF ni rok photo size no or passport size photo box age or jaga puran mar honai